Hi guys, welcome back again to my channel. Mentasi ni KP kumno pinang tem kloy mo. Te radon mano mano bakli pi pinang bantem. Ong bị hỏi. Anh KP ta quấy cái trick sức bài pi ba pin tem. Te menta anh KP dan tang lai klik iki. Kita pin use uji. Nanta UF. Ni baru di KP kono pin baru ji artli kiti une kiti kun ring finger bat kini artli sejrong second fret or third fret tuh neji rapo kumtu siksa ya neon DUF baru di kemudian ini first string second fret second string third fret third string second fret untuk ini di uji F badi ketrik ini kayak pimenta semua ada pip menang reban strumming telah pen use lagi makanya gue ketrik cuma menang reban strumming ini kayak itu example yang sim gue kejeng rai mah dia kejeng rai kum gue kejeng rai nem ko baong ba pen long yang try tem kum ne tem slow kor kom ben tem ne slow pinang try kum ne lebih kum tu berok kiki kum ne pen long yang adai udi bala ban klenya rut ki wa baba ban pulkete ban seki slamba im ban zelu so uso badai men sim kum to suk ba pencutan bikum ne baik ben long yang try change nak show F try uding bala la saya change masih dorong la ban klen harut ki wa baba ai nak show udi ya udi sedang ban tem tang na une fourth string support ring tang na une fourth string support tak ini satu li la une datang satu li na poin apa tiat aksen tang une kumta la ban tapi ai une HUF oju tiat cu ne sejrong stang tiat na ne UF na ne fifth string da uji sedang naneng UF stang na po udi na third string tang way R lai sam tuh bun cái trường rai làm ta sesuai cái trường rai ngadan kain sha ne amne kampuna ya ka ski ngadan kain sha ne amne kampuna ya ka ski ngadan kain sha ne amne kampuna ya ka ski
Tukan mayanga Shalende Kina Tanggung tu Tembak tu Baru kita mulai pelak bentang slow tu Ada pim Nang monster mi